Kiperta itu ini bagat district council kadang kean kemaniada kerpang yang igirit padang ni pak mereka hanne apa kejala kejumi hanne ngasnyau sini sejauh ini kentin bangayo even ban ke district council ke Devon ban ke kit namenda ikhlas ibayo ban syong wehe hanne hari kesi kejumi. Dari lengma katil council kio trading license bantuan kai patang hangne apa oleh kasi demi. De nga Ukraine ini kentin ba overland ba penkrau na daw poet council ti punya habai dai bat ka trading license. Namal kumbang item menta kini ki dekhar kini nongwei no al ki wan hangne kasi demi. Lengma ka trading license ki yo long price ni penban ban bat yo lakam yang kakai kapatay. Deha